Oh, macam mana kau kena? Agak baca mana Pong? Oh, iya. Dibaca sih Pong. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. baca ya. Dia ni pada gaul anu na Pong harakatna. Digaga anu na harakatna. Ya bersih nah. Iya. Ini bersih ki. Ini dia bisanya baca apa pesantren. Seruntuk pat. Itu sih. Iya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin. Salamun ala nuhin. Fil alamina. Fil alamina. Innaka zalika najsil muslim dia roh dia fasabuna. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Yasin. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala al-mursalin. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tibetum. Apa Pong? Tibetum. Tibetum. Pada huluha. Pada huluha. Khalidina. Khalidina. Min kulli salamun hiya hatta. Min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Oh pura ni Pong. Fajar. Oh terima ni Pong. Kau bil tu mai bicara harusnya mana ada sikit. Tara tu aku dah bisa baca kau magai. Dia bisa ni urak kamu Pong. Ha? Pura ni urak jadi orang kelima tu alu tak apa putar ama tu pema Pong. Tanah bisa ni mani. Ya bisa ni kopi di bola wap lah Pong. Pura ni urak kang.